Sobe sisho sithi ke ezweni sakhile sobe sixoxa nowesilisa osekhulise ingane akade ecabanga ukuthi ke ingeyakhe iminyakanyaka uzobe silandisa nje nakho konke yeah ngithemba ngomntwana ophela esayiphumulele siphinde sisho ngelikatshati maye yeheni yeah uthi ngimsaba umuntu Thula moya. Kulungile. I-Euro Yiko isiphakamiso ibona kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngoma izokhozi FM nenhlangano ye-SABC ukhozi FM baphambili. Khosi FM noma phambili 15 minutes to 8 ngo-8 o'clock zeza ke indaba sekhona ke kanjani ke umuntu insizwa ke le esebenza ngokhulu wekhanda mntu ebekela mfethu kwamukele ukhozi kuseni. Ngibingelela abasazi abele emakhaya nabathikeli bohlelo. Yeah, hey yanoxoxela off air ukuthi ngiphuma la ebusuku ngafike indoda lekhona izofuna usizo izofuna umuntu olevele Hayi akuyona lebihudu libhokisi lokungcwaba mhlawumbe yiyo lethendayo no elesiphambano umfana osuka mhlawumbe asiyishoni lento bakithi wena umuntu usebenza ngendlela le uzoyisho inombolo nithubelana icelo kuyena ungasuki uze emsakazweni awunandawo yokulala ama security akasasa zokwenza njani akulalwa ngaphakathi lapha ayikho indawo ngicela nje ukusho lokhu bakithi hayi ngoba ngiwakhulumela indawo ekadiwe awukwazi futhi ukuzoma egate ukuze kuyose ekseni so bawuphoqela ngempela ukuthi bekususe khona so usuke emsinga lo bafo uthi eWestern Cape kodwa imali yakhe uthi impelele la manje sekufuneka kuqhutshekwe naye uzothola umuntu la lo ohlala sizabantu kungasayena umuntu la emsakazweni ngiyazi nasekhaya umuntu nawe usenenkinga efanayo njengoba sigqemeza nawe nami nginenkinga efanayo kufika abantu ongabazi ongabazile ucela usizo kubantu ayakekho lo muntu useThekwini ukuthi asishekelele ngapha ukuthi soyithola uyabona lonto leyo manje iyabalimaza abantu asingayona into enhle abazalwane kuhle kakhulu mntu mfethu asingene ngilo daba sikhuluma ngani namhlanje uthambele ngihayize ngifuthe nayisiye hayi bafethu hayi abantu simama abanye bayazenza izinto hayi madoda musana sebesikhomba ngenjumbani kwenze njani abanye babo nganza kwethu njengoba sisemkhankasweni nje ukusiza lezi ngane ezinama ID na birth certificate so nalekhethe singena kwa namhlanje naye iqhamuke kanjalo ubafo ongathi waye noma sithandana wakhe khona ngapha koThekwini batholisana ingane usisi kwamshiya nengane ubafo athatha ingane ubafo agoduka nawe esekhaya bayikhulisa ekhaya yakhula ingane ithe bezamela isitifiketi sokuthi ithole ibirth certificate because siyafunda kwasathi eHome Affairs akahamba baba yokwenza iDNA because mama akekho yafika iDNA yabuya yathi akuyona yakhe ingane ubafo yathi akuyona yakhe ingane ekabani hayi akwaziwa manje akasafisi lutho olumhlanganisa nengane unokucaphuna ingane nje ayoyitshinga la ehlangane khona noma wayo manje usisi wakhe noma wakhe ubafo bathi ingane ayihlala ekhaya bazoyikhulisa bona yo esole usisi ulungile sho ubaba sikhala ngoba oloku yena bafo lewethu kunjani sikhona mfethu manje udaba lwakho lomhlungu mhlawumbe kungcono ukuthi umuntu aluzwe naye umnikazi walo uqobo uthandana nosisi and then ingane isala kuwe vumbu nansi imphumela iveza ukuthi akuyena ubaba ufike kanjani kuwena lo ayikholipela baba indaba ebuhlungu ngempela ngoba ingane bese ikhulile ikhule ngaphansi kwesandla sami ngizamela yonke into ngizama ukuhlanganisa nekolisi kwase kumekufika kwe-process leyo ukuthi kufanele kwenziwe i-certificate ngoba nawo umawazane wayenganacertificate mase ngizama ukuthi ngiqhubeke ngizamele ukuthi ngithole isitifiketi ukwazi ukuthi ngingene esikoleni i-process yase-Home Affairs yangikhombela i-DNA yasifika isho ukuthi hayi no ilokhuza i-DNA ayimeshi nami akuyona ubaba wengane yo inangakanani manje umfana intombazane umfana ngicabanga ukuthi uno 8 to 9 years manje mfowethu 8 years iminyaka eminingi leyo usukhulisile ibond noma ukuzwana nokuhlangana sekukhulu mhlawumbe siqale ngiyazi ngizobuza ku-anti ulungile lo mbuzo naye ukuthi bayabantu abadala mhlawumbe uyobona bona sasikhona impawu encanyana nje zazikhombisa noma nawe wawunethemba ukuthi igazi lami leli ithambo lami leli
ngokubuka kwami mina ngangibuka ngisho ngithi ngoba ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngikhombe ingane ngithi azikho impawu or zikhona ngangicela bona abantu abadala ukuthi bengibukise nabo ngokubuka kwabo babebone ukuthi impawu zikhona ingane ake ngiyiyeke la ekhaya ikhuthe kanjalo. Uke angazi noma mhlambe niyazenzela izinto mhlambe zesinto ekhaya khona usiko uke ulwenzela ingane mhlambe no alokhu bengike ngalwenza iqondene naye ingane ngaphandle kokuthi nje phela kwakusanjike kwayiwa kubuka ingane kwayohlelwa ukuze ukwazi ukuthi kuyashawula. Umama umama wengane ngicabanga ukuthi usekule moto anginayo ukuthi ubese njengoba umuntu engalolu kuxhumana naye uxhumana nje naye angade egcinane nini ukubonana kunesikhathi ngomgcini impela akeze lo kuzobona ingane nje ayilokhu ingane ihlezi ekhaya ingane umfana ntombazane umfana. Okay, ngifuna ukufaka uthathe wenu lapha umbuzo nje okugcina bafo nakho ngathi sizwe ngathi ayi ukuthi ukhathele nawe manje awusayidingi ingane ekhaya sizwile ngokwakho. Mina ngokwami bekuyisifiso sami ukuthi ngithengisele ingane ukukhaya kumawayo ukuze ikwazi ukuthi ithole ikhaya layo langempela ingathi ikhule inesithombe sami egcineni futhi ithi mase sikhulile uthola ukuthi nami futhi angiyena lo muntu ebicabanga ukuthi nguyena sonke lesikhathi bengithi mhlampe uma kungenzeka ukuthi itholeke usizo ikwazi ukuthi ibuyele ithole isibongo sayo sangempela ikwazi ukuthi ikhuliseke ngaphansi kwesibongo se-right. Okay yo ibhondi kodwa bafo isiyazi isitshwala idlala ibhola iphase la kubaba bisitshela naye ukuthi nje ubaba kunjalo namanje futhi uyazikhona ukuthi ngokwayo kwaze kwabuhlungu angayibikela ngayitshela no akulula ukuthi ungatshela ingane ngibothi ma-understand ukuthi yini lo oyitshela yona manje engqondweni yakho nje unento ethi yonke le minyaka ngikhulisa ingane ngithi eyami kanti ngiqoqiswa ijazi isitshala gwayi nje uqobo lwazo kunjalo impela kunjalo. Phesa mfowethu manje sabona khona ukuthi ungakhipheli ukwata kwakho ukhiphele kuyona ngicela ukuthi sabukele udade wenu ulungile yena uthi kukhona into ecabanga ukuthi ngenziwa ekutheni ingane igcinwe sabona ukuthi ukhulume nathi kukhozi namhlanje. Yebo baba. Okay sabukela ke udade wethu anti ke wayengane anti kunjani? Yebo ngiyaphila njani? Sikhona hey nguza kumfowenu khipha inkanankana lapha nimukele kanjani nje ningomndeni manizwa izokake uqobo lwayo kodwa ngoba phela ingane bisikhona phakathi wethu ayikho into esasizoyenza so kwase kufanele sibukelele ukuthi uze umntwana sizakale yipho kufanele sikwenze inqubekela phambili ngoba ithi uze yasijwayela ingane ifike ngo-18 months kuthina njengamanje ino-8 years. Kunjani kuhlakaniphile kuyadlala ku-right nje uyabona nje ngosami u-bright esikoleni uhlakaniphile nje uyahlonipha umntwana nje oyithobile obonayo nawe ukuthi lo muntu ukuthi uyahlukana naye uvele uze ukuthi ngathi khona into esukayo kuwena. Awucabanga nje mhlambe ngenze ukuthi sibusise nesiphiwe lezi emndenini. Mina ngithatha kanjalo nkosi yami yikho nje ukuthi phela izinto zakhe ifike ithembise ngathi kuyalunga bese futhi kuphinde kusheshe nami ngidikile ngithi ngiyayeka manje kodwa futhi manje kubuye kuvuka ukuthi ngomzali ngiphinde ngithathelele ngoba lokho yafika nje siyazama kodwa kulungi. So nje ngamanye amazwi ukuthi yezi izinto okhuluma ngazo ukhuluma ndaba ukuthi i-idea yenzeki because ubaba wrong. Cha angeke ngisho kanjalo no sengisho ukuthi phela ngubaba kade esho iziphi izinto zakhe othi azenzeki njengoba ngisho ukuthi wrong ngani ngisho ukuthi ngoba yena uyisho lo ngowakho umlomo ubaba lo siqedwe ukukhuluma nomfowenu ukuthi uthe maye yokwenza kwafanele ukuthi kube neprocess yokwenziwa kwe-DNA i-DNA yamphika kusho ukuthi kwamanje ingane ayina certificate sokuzalwa kwamanje ingane ayinayo i-ID number. Yebo yizo zonke lezo zinto eziholele lapho ukuthi agcina umntwana enganakho. So
ngoba phela ngithi bese sithi sizama ukuthi sicole noma i-court order phambili-ke sayoyizama i-court order sathola ukuthi-ke kufanele kwenziwe le process ye-DNA yenziwa-ke i-DNA abuye ama-results aphike nakhona futhi le DNA yase siyenziwe okwesibili umuntu wazenzela yena ngesayidi lakhe ingakajutshwa inkantolo Yaphika manje-ke izimo emthumeni kasazi ukuthi senze njani ngoba okwami bekuwukuthi-ke uma ukuthi mhlawumbe yena uyavuma noma thina siyavumeleka sithole ukuthi mhlawumbe i-court order iqhubeke siyithole sikwazi ukuthi simenzele umntwana i-birth certificate akwazi ukuthi naye afane nabanye abantwana angalokhu esaba ukuthi ngiyafunda namhlanje kusasa ngizoxoshwa ngoba phela esikoleni abasafundi kahle kahle iy'ngane enganawo ama-birth certificate. ngikwazi kahle. Yo, Nkosiyami, siyabonga nje nomndeni wakaLushozi ukuthi nize nifise ukuthi okay kulungile ngoba nakho isimo sakhe sinje singamkhoselisa phansi kwesibongo sethu mhlawumbe uma semdala bese simtshela konke kunje ngoba kunjalo kodwa futhi ngiyaqonda umfowethu ukuthi unento ethi wonke ingane iyafisa ukuyazi imvelaphi yayo ukukhula ekukhulele mhlambe endaweni ekungasiyona kungomlimaza impilo yakhe yonke mhlambe ingakhe ebona ukuthi mhlambe akatholakale ngempela uyise mhlawumbe ke angazi kulikhona yini mhlawumbe ukuthi kufinyelelwe kumama uma wengane yebo nje ngoba lokhu ungayithatha lengane mina 18 months akakazi azavele akayazi nanokuthi ingane kuba yona iqala ukwazi manje baphela abantu sebetshe ukuthi kahle kahle noma wakho kahle yazi ukuthi nje uma wayo yini yo amagama kamawayo unawo yebo amagama kamawayo unonozi yebo ngalisho unonozi Ngcobo into esayithola ibhalwe lapha phansi epholi ukuthi unonozi Ngcobo ohlala eClermont uthi angazi ukuthi ikuphi-ke leya ndawo-ke kodwa ungaseduze nako home affairs nase-police station uhlala kulezo ndawo. Siyabonga kakhulu ukubena kuKhosi FM. Ngifuna ukuthi siphuthume selapha kwi-social development ukuphuthuma nje kuKhosi FM. Dadewethu unonozi Ngcobo mawukuthi ulalele ingane idinga wena kakhulu more than anything else. Iqiniso liphumile manje ukuthi lo baba akuyena ubaba wengane. So njengamanje noma ibe isibongo sakwamama ngithi ngoba ukuthi ubaba wakhona nawe awumazi asizukujaja sikho ukujaja basesenzele impilo yengane. Samukele ukhulumela i-Department of Social Development KwaZulu-Natal umfowethu umhlaba umfokamemela insizwa ke ehlaleke ikhona ready ukuthi sisize makuthi kunodaba esicela ukuthi asikhanyisele kulona. Mfokamemela mfowethu lama seconds ambalwa sikubingelele sikwamukele kuKhosi. Umbatha siyabingelela nabalali bomsakazi. Bafo senza kanjani na inkinga umama wengane akatholakali ubaba akalobe kade ubaba sekucacela iDNA akabili siyenziwe iyakhombisa ukuthi ayimvuni bazama ama-court order likhona ilungelo uanti analo lokuzama ukuthatha umntwana ekhule kunokuthi kuthulahle usemgwaqeni mfethu uanti kunalo ilungelo okubalekile ukuthi njengamanje uanti akwazi ukuxhumana nosonhlalakahle bamelekelele ukuchaza udaba lakhe yenziwe nje indaba yokuthatha kwakhe umntwana kube legal ngokuthi alilandele udaba ngoba bamqale umntwana esemncane bemkhulisa bazi ukuthi wakhona ekhaya labo mase kuvela lezi zinto ezivelayo banelungelo lokuthi balandele iprocess ye-adoption bakhona ukuthi ngokusebenzisana nosonhlalakahle ba-apply nasenkantolo ukuthi umntwana bakwazi ukuthi bam-adopte officially ukuthi wakhona ekhaya into engeke ize ilunge ukuthi umntwana alahlwe emgwaqweni nakuba nathi singumnyango sikwazi ukuthi abantwana abathathu babekwe kuma-child education centers kodwa kungaba kuhle ngawo lo mndeni ukuthi mawuzinikele ukuthi bamkhulise umntwana banikeze lelo thuba ukuthi bamkhulise umntwana. Ningalekelela mhlawumbe kubaba ngokwengqondo ngoba ulimele engqondweni njoba nje uyakhulu. Kubalulekile kakhulu shenge ukuthi ubaba alekelelwe isimo sakhe mawulalela kahle asikho sihle into kufanele akwazi ukuthi ayamukele nanokuthi futhi lento kubonakala ngathi seyakhe ubudlelwano obuzoba okungeke buye buhle kahle emndenini kodwa kubalulekile ukuthi bazosondela osonhlalakahle bawulekelele kubo konke mfowethu isikhathi sami sokuthi sendabeni ngiyajabulela lokho ukuxuba ngishona nengane phakathi leyo sibongo ngiyazama nje nama ngazi ukuthi ngiyalahlela unonozi asimazi nje uyasizwa yini manje ngoba sitholile igama lakhe